Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bulan Ramadan telah meninggalkan kita. Momen penuh kebahagiaan dan kemenangan telah hadir di hadapan kita. Saya, Adi Yusuf, SHMH, Ketua Pengadilan Negeri Kota Cane, beserta hakim dan seluruh jajaran Pengadilan Negeri Kota Cane, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.